Mi kad graduiramo šta je jako povišena ili vrijednost holesterola, gledamo smjernice Europskog ili Američkog kardiološkog društva. Reći ćemo da je danas postoji premisa što niže to bolje. Međutim, nekakav stav je da ukupni holesterol treba biti 4,6 milimola na litru. LDL frakcija 2,6, odnosno i niže, trigliceridi ispod 1,7 i HDL upravo za mušku i žensku populaciju nešto različit, ali iznad 1,7 za muškarce i 1,8 za žene bio bi normativ koji je odličan. Ono što ću ja reći, i u studijama sa takvim profilom, znači takvim vrijednostima, bilo je kardiovaskularnih događaja. Znači nikad dovoljno prevencije, upravo zato što sam spomenula da postoji rezidualni rizik nakon terapije statinom. Znači treba pokriti to spomenutim mjerama, dodatkom omega-3 masnih kiselina i tjelovježbom i pravilnom prehranom i regulacijom dijabetesa i drugim rizičnim faktorima.